Je li i dalje radite u Brčkom? Da, što? Zovem vas vezano za navode o tome da je u dvorištu vaše kuće da su Nema vremena da vam kaže, ne dajem nikakve izjave. Ja sam iznenađen, naročito njime, doktorom Mraovićem. Da li on znao, to ne znam, jer nisam uspio da saznam, ali bez obzira ako je tako, onda sramota. Je li to vama normalno? Biste li vi donijeli kući kosti? Daj, molim vas, nemojte kad vidim kokošije čije nekad kad cvijeće se okopa i nešto, meni se zgadi dio čovjeka i skelet čovjeka. To ne bi normalan čovjek pomislio. I to da mirno spava u svom dvorištu. Pa su neke te iste priče. I ranije nam se dešavalo da smo pronalazili posmrtne ostatke na privatnim posjedima, međutim to se nikada nije dogodilo na ovakav način kao što se sada desilo. Dakle, nikada ti vlasnici tih parcela nisu znali da se nalazi posmrtni ostaci na tom lokalitetu, što se u ovom slučaju, sudeći po svemu, zapravo ih je vlasnik parcele donio na taj lokalitet i to 3 godine prije nego što smo mi zapravo izvršili ekshumaciju.